Ho whai ngō, whawhiwhia mo he nika, tō mua tapen ki o tō mawhi. E au tuku pe mua ke hu whanga he ngai whakatap ka kātou tau whao whaki. E tau ngai pōtā noa mai koe ni. Kai whait pēr ki tātā noa pe he ngai mea lalahi pe ku wauton pe ke mo ilo ki ai, pato ki aha ngai whehu i ai, whatā pe ke tō hoko atu ai. Koe ngō whawhiwhia pe whoke tau sio koni ke tau COVID tahi wā. Ai holo pe kone whika, i ngai aha koni ki moi ni, ke i lalo pe te au. Ne ongo ai whotu ai ako. Hange pe koko mou i loi, whotu e whom nima ono fitu, kau mai whomua. Koe whomua koa tonga hai mo a tere, tēnā toki kamata naua he mō ni te kahau. Nei ai pe ki ngāwe ke whai kai toki hoko atu e nau ngāwe. Ka ke mātua koe nau whanonga mai. E le whai lewa ki i sivi. Whakaluku fua pe ai ngahi karasi koe ni. Koe ngā ke sio ko hai tuunga ilo e whanau. I taim koe na wako i me api i he reti o. Kau mau inga pe ia ko hi ngā ke fua tau le wahe pot ngā ako. Pe ko hae ngai ngāwe e uton ke toi whai. Ke tokonia ai whanau i he tuunga whaka ilo nau mau. Ka mosio ai ke taim te pile a ko pe uwhia mau ke toi tau pehe ke toi toho iat ki mui a CV pe koe uala mea pehe. Aia kau tau whanau mātua mou mea mai he ope kau mare te o. Ka ataki o whinga hifo mou whanau. Whawhiwhia ngai whika koni ko mai koni he tainimi, toko lahi. Kai ngata pea he sai koni toko si, positive cases. Ka koe sai ai toko lahi whanau koni o nga oango ako. Ai whamalo atu ai i he mātua i he nau whengau aki koni mo e potungau ako. Kau mai potungau moui i ono ai ha ātakai o wheunga ki he whanau i he nau toi whoki atu koni o ako. Mea tatau pehe ako, koe tue taini mi ke tau laptop koe ke tokoni ki ono whawawe ai ako. O e ota he pureanga ai laptop e waf. Pea o mai lewa ko ia, pa ki tok hau lewa to tongi koe tau pehe, pe ko koe, pe koe koristutuku, pe ko ha komiti toko ni mai. Ho pesete ni manoa, pe toko atu lewa ho kompiuta. Katak pehe tuai, kau gai pe ai whonga ngāwe whau pau ke whai, pau tau whawhofua ki he wike ono, ki he wike walu, pe toki au mai, he koe ki ota ulahi lahi. Ai ngahi kompiuta koe ni, lai whawhau pe whoke whaunga koe mai ha ngahi quote me ngahi supplier ke, whai ai ngāwe koe ni o au mai ke tūnga o kiai he taini mi. Koe mea mahuinga pe taha ke whahoko atu, kuo la koe whiu tamatui kau mai i he Privy Council ke whakotu pe appoint ha Police Commissioner. Ai koe Police Commissioner koe ni ko Commander Rodney McLennan. Pe kui whakatendene ak pe Shane. Koe appointment ke tau e tolu. Pau whawhiwhia en koe ngā rewa. Ke wahe te whatongia mamafa koe ia me prikatia. Ke mea pe ia koe ki he sotia. Kai hoko atu ai tō taha koe ni. A Commander Rodney McLennan. E tau e tolu koe ni koe tau Police Commissioner ia. Koe tō taha koe ni mei Australia. Ai tok tau mai he waka, pia unau ke i he quarantine ni, pia kuai whaamu. E ngahi aho ka hoko mai, whahapota anoa ai, whawhiloa ki pe, o whaasio ka haha ngahi eria ke whai a whengawe aki. O ngahi eria o tonu ke whai ha tokanga makehe ki ai. Tatau te whito, hau teike au ai pache ti o tari, nau te aha whetu e ta whaaki. Tonu ke toi ki whakaiwi aangi, mo wala mea pehe. Ko ia koe ngō whawhiwhia ia, ko mai tō taha koe ni, koe wahe te whatongia mamafa koe ia polisi mo so tia. Ko ia ngō whawhiwhia pe taha koe tāri koe ni whamoni wawhai ni awhio, ki he lao koe ni ke whotu o ta University Whawhonua. Aia ko whamoni wawha koe ni e tamtui ke ai, uki a e whiwhia potunga e ako, whai lewa ngā ue whotutu, ke ngahi mea ke whai, ke tau sio lewa, ke lere a university i he tau kahau. Ai upau lewa ke kumi kau ngā ue,
sio ke ngai pol kalama mo wala me pe he I tai ni mi o toka te watu ki he tau kahau koi ai o ki ai wha mo atu ki mo tol ko ni ai mahino ko na tol ko ni he ti he ko nursing school a put nga mo ui ko police academy ko tis ko fokololo ko iswafai ako ko ti he ko na tolu ya e tu ko ni lao te na hoko ko ngahi sino ia university tau to glaka ai pe ki mua tau wakai maha kau whai ako mua kau tokoni i ono teke ai pe ngai tau mua le rei ko nei fotu mai ki hono fotu ai university whakafonua ia hau ni pe fong nai toi tali ai pe nei whai ki ngau e pe mo ai pot ngai mo ui o whakakato mai no le nau ki ep o kui ko tonga a tau tolu ko ep foko ni mo ilo pe nga ke telefoni o ne lava toko ni no trace hataha ko ki tracing ep I hono o mai ko ngai whamatala ngai whetu ki ai mai no to pe holo ai ma ki he tai ni kai lava rewa ngau ke tai ni ke anga ai kai nga tonga ki hono ngau e aki kai ha to liwaki mai ha to variant ni fatu tama ke ka hau mai no lewa kai ke tau toi ha ka ke pe o ke pe ngai me ngau e ke tokoni ki he tau fai ho tau ngai fatongia ke malu e fonua mo whakasi si no wesia me he ngahi mahaki pipihi pehe ni tai lava de motuani ka mai hoi misa ni ki he whakawa o e holo e sias katolika ne I whaamotu ane nai pau whawhiawhia ko ngā ko whengau ak whakataha ko ni pa mo e siasi ke o kau e pe neongo ko holo ke he whare lotu ka ku taim tatau pe ulawa lewa o designate pe ai ke mahino e lava ngau e aki he taimi evacuation po e taim ko hola toi ka inga tau pe he menu alofani ki a whetu toi maalunga ange ai o ku kayaha whatamaki hoko inu alofani o ku ata lewa ke ai holo ko ni ke nau hola o hufanga ki ai o ku iai whamalohen ke kanari kau ma ki nau tolu ko ni na na whai ngau ko ni I he whengau ak lerei ko ni ke lava o whai ngai whatongia ke asi kau ma pe foki en tau toka teu ki he kaha u na hatoi mea e hoko ko whamui pe ange pe mo o si lawe ko toa pe o ku na ai tutu ni na e whamau lahi whekau mo tuon paremia pa hangi ko lau pe ko hai mau tui fa foi tui mo mea ki he ngahi tafa ko ya ka mau ke fa ba pai pe ai fa ma wanga pa ku he time tatau pe o ya pe ai process pe wai pe ngai toton fa ko ni stuton fa lao ki nau tolu ko ni I he fa ma wanga o pau ke mau mui pau ke na fa ho pe tau to si o ai pe hangi ko lau he press conference ki moa ko ha ai ngai fai tutu ni ke fai ke whatatau pe ki he ngahi tūtūn whakalao e whakahoko mai. Pea ku koe tue taini mi ku au le pe pure ngā ia. Le pe kapneti koe tau tukoe ne mau kapnet e hoatan. Koe ngāu e kon ke pacheti whakamu ke o mai nau tau pea o ku uesia ko he ngā uai tokanga e meik misa unau ngāu ki ai. Ki nau ngahi case ko ni me whamau a ngā pau whai ngāu e mwenau loia ai ku sisi a ngai nau taimi. Kau kulere pe ai ngā we pa wai whakaukau na lava pe o ave pacheti ki wharearea whengai pe ke weekend kai pe ko kamataanga ui kahau ko hinga pe ke whawhaingo fuai ke kau me mi pa ke nau whemea aki ai pe toki kamata ko ne whare mea ngamaheni pe ko ia ko noarea I ko o pacheti he gai ta whake he ngai pot ngāwe o ke ai fia ko kamata u ki mai mia tau pou ko ni ke mate matonga nga foki ai ku te unga lanu ma ko ni hoatani o me pa pe ka ya ha me hen ke tau te ya ki mo tol ka ke mo fanong ke o ke te unga kula ka mo te unga ke mai mo tol ka ke pe ko kula pe lo to mo pou ke mate matonga ko tu ko mia pai no pe la ngai pore pa ko le pe au sai pe le pula nga fa fie mari pe
Pako me ape ke tau whangalo to atu ki ai, mo tau whanga atu ki ai, ai tau teu sapa tamai kore peke ngai whae, ka ata ki peo tuku maha mau ki whaika maari, mau ki hao hakaere pa he sapa te, ka ku koi uhinga pe ki ui ki press conference ko ni, ke whahoko atu e ngahi tūtūni mahawinga ko ni, ka pawik to e hamia ke, to anga ata ape, ka te tukuen ke misa mo i na guahane to e update, i tawhaki mo ui, malo. Malo pito ik pandemia pe ko le ke hufanga pe tala fata ka ka ne kamata ki konferensi. Pe ta fafta pe ke o ma fi he ke o mai ahon ki tau kawai. O ki tana ki vave pe ka fai ngonga mai ka kai fonua ai me wiki uai. I lalo pe u positive cases he te au. O kulahi au pito pe sivi o kufai pa kufafie maari e tunga kuia ai COVID tahiwa i e fonuan. O tau huhu malui kei peset pe hiwa walu e tausi uluaki hiwa taha e tausi ua. Pea ku peset ene ni mawalu e pusta. O huhu ko e whanaua ko tau nima ke tau taha taha. Peset ene tau taha e tainim. Pea neongo pe o ku ki tuai pe ai huhu malui ka ku whakalaka pe ki mo ai huhu malui ko ini. Mo whatoka ngā iang e ku kau e ngahi mea ku ki whatuai i e huhu posta mo e huhu ai whanau ka pau na ke positivi ko e lelei taha ke ose mahina e tolu pe tok whai ko ne ai huhu ai whanau i ki pa mo e huhu posta. Mu whatonga iang e nei lava he apule lulu me aho toa maniafi. Ai repatriation whawhoki mai ho tau kakai ne tuku waka. Whiunga me kau pase se toko whangea uou. Whatahai a fish Australia pe mo New Zealand. Koe tu e mo whatonga iang pegu aho fitu he tani me maikiu. Waka e tolu i sune. Aho uluaki, aho tanim, aho uahiva. Ai repatriation me ngahi ufonua ko ini. Kaku i he tunga whawhia maari he tainimi e ngahi vai fonua. Hoko at pe hono whawhoki ai kau eua nei tu waka he ni. Koe fo i repatriate ne eua ki eua. Ki hao pea eua. Ki hao mo nio top tap. Ko nio fo o kuia e te positive e tolu. Koe taha pe kau ngau nei foki he vai fonua. Kaku osilotolahi ai kau ngau e pe mehi he ongo niwa ke kamata hano whafoki ange kau tuku waka ko ia pe mehi tongata puni ke na whoko i ki niwa. O wea ai whakaame pot ngau e ka kumotolu koe ni lala ke kamata ke tau download te contact tracing apps. Ain koe nei mea kia ik pare mea. Neongo ku holo e tunga kou tau iai ka kai ke tau hanga ilo e tu e a ke kahau. Whikawak mahmoa teori wanga fo o e COVID tahiwa. Mai no befo ke ngahi whiri riu aki he taini mo mea ipe he ngahi ongongo. Ai PA1, ua, tol, wha, ka oku nau natula tatau pe koe omikoloni. O was make take over pe omikoloni a whamaman lai ai COVID. Ka kai fo ke tau ilo ki e tu he ea ke kahau. Ai wai whaam ke tau hanga o download e kamata e hono tukuat e potu ngā ue ke whai hanga au ke ai hato e hau hafo i riwanga fo ou ia ko tui e whai ngā maari angi hono mui o ki nau tolu ko ia ngai kontek o kai ke hange ko mea kona tau hanga mahini mai he kamata ko ia au tonu be kau ngā ue ko eni e lava peo trace he apps ko eno ku mea pea ku ien pe mau kau ngau e koe me ta fa koe ku nau hanga o whakahoko e contact tracing apps ke whakakakata ngai ngau e koe mal koe ka hau pe ko kamata no ngau ak mamari ia taimi ku tō mai e ko si ngai fonua e pe ke tau to e helai e kau ngau e hono whakatotolo i o ki nau tolu koe mal koe ki tanaki no wat pe ik pare mea ki he tunga koe e COVID tatau pia hapai pia mo vava ka koe keis whakatoa e tahamano tahafi te au hiwanoa he nea mai koe ki ane afi
o se recover e tahamano ua ngea ki vanima o active cases pe ku val ngea fita ai ko tu ia ko he tainimi case pe ono tolu nai mawane afi ai aku tunga whakawhia maari he tainimi pe te hoko tai pe ngahi whakangalok ia ku whakahoko ki he ako ngai kalapu scholarship whainau ngahi riri ke toko ni e ngahi potu ko ne ako e lere ai pasi ono fetu ko e whanau ako alwa ki tanak wawe pe ai pare me Maro me samo whata atu Malo pito ik paremia pe malo la mali ik minister mo ui kai ki fehui pe nia o whika aki pe pa mai tunga kan wai ngai vai fonua ke te foki pe mo ki vava wai pe ngai fa matala ku mau mau pe he o kwai foi toko ua ku he ICU pe a ko e foi toko ua ki na ua na ko to puke to ua ko vita hiva ka ko e fie e ka pe ke feito una ke fa papau i mai ngai fa matala ko ya pe o ku mo oni pe i kai mo oni Te ako e whehu i hono wā pe, ma ke hange me he COVID tāhi wā, ka taki pe e paremia. O ko mooni nei ngai whamatala o pe he, ku e te ngari e te whawhoki pe e kau taha wakapuna e lulu tai ki he Real Tonga. Ko ki whehu i pe ia malo. Toki rangtari e whehu whamui mui taha. Tu e tainimi te kia ha whakaukau, ke public pe, tok whasi o ke ngahi u option pe, kau te kia ha tutun pe he kai to ko te me ko na mau to kok me wa he aho pule lulu tiki ke mau to hata ko to he ICU me COVID e fai ngongo e le tio tonga okay malo yo malo abito egi pandemia ko ki fewi to ai tape ke tolo fewi ko osi ai pe ya ko fewi fika waki pe ne ko winga pe nei ki emailin malo ne al holo I he ke ngata pe community pa o pe ke ka fai ngongo me he Ministry of Tourism o pe he ia he email ko ni ngari e ava e tau pora he siulai mo a kosi pa ki he kau wai pe ai criteria ki siulai mo a kosi pa to ki ava ki he kau flau e va I November mo o ka topo mo November ko eket pepe ko mo ni ki foi email ko ni ua ko ki ai ko uhinga pe ko o mai ko ni ki he press conference ko lahe ka kai una pe he o wai api ni ihi o ku kauna to spike ko ni hoko ko a hota ni ma a January ke tonga power pa wai api ni hi o ke ka we pa ko inga pe o mai ko ke ni e ki paremia o se fai fetu take ke tonga power ko wai ka kai ni hu ke tari mai telefoni pa ko wai te meni una fenga na to ko tari ko o mai o ko tari pe ko o ke ka mo to wai ma ku lahe ka kai na sio ke na mo wane ki lahi he I Januari kan e lo pene mate o hila me ka to be Januari ma frau si pe e ki paremia ko ilo ko fia ho mea mai o tu lere pe ta purianga me kapneti ko pe ku wa taimi ko ilo pene to ki hoko ni be me ke to kon paremia po wa taimi de ke sio ke firi ha kapneti ke hu he u ministerial role ni malobeto malo la tu be ko mata be mo tu be mo ngahi feu I whanga tā ki whamui tā. Ko tu e tani mi o wau ke sio pe he ue be fu e whanga maari e ton paremia mo o misa ke he ka ma be fu mo pohiwa ke nau tang e. Ai au mau tu ang pe whanga maari hange pe ko ni o ku tau pe he to kiawa to kamata e wharearea a muyang e kai to ki whahoko tu ni ai whamawanga ai koe ansi e. Ai he taimi ko ya u wai whanga maari ai ke nau tau pe ke tangi ai ke stay judgment ni pe ko tau fe judgment ni ai o kai ke mau pe ke mau tau pe react ki lewa tau pe ke mau sio le pe ai ko nga pe ko to ton ko ai aki nau tol ko nei ka le hopo ke nau tangi mo whanga maari ke wakai pe stay judgment ni kai to whai tu ni ka ko tu fo e tani mi o ko kapneti o ku ke la pe operate hange ko lau ko to ko no pe ka lava o lele kapneti pa to fai si o hange ko mo loi pe
ko to ta hapen was fili me tua wai option ne ke fili ma to pe ko fili ma ta me ka me mi pa pe lo to ai kwa vela polo fai pe si nga option ko ya ka ku ka ke ma lot ke fa va rush ha decision ye tai ni mi e la ka ko me ko ni ki opening up to ge mi sa mo wi mai mahalo pe lala ko na e uhinga pe na o me ko tourism ko inga fo pa ke puka ngahi mea ke we watching ki mea ka ko nga ia ai fa fo ko ku fa ta ko nga e we ka hau ke fa hano si o fa lu fu a ke tu nga kon ku ia e fo tua ku be mo ngahi criteria ka we hu malu I ka we ngai fa to ke au ta ki mai ki hen e ko e to ko ni la ke time ko ia ka pa wa ta pu ke la we fa ngai fa to e time ko mau mai ki he ke to ko ni ki he fasi si e ai puke lahi mo ngahi na tol ke au ki atu nga fatu tama ki ai e toki o mai ngahi ti te ila e ko ya he wi ka hau ke mahino e ai hatai pau e whakanganga ki ai no whakaba ko e pōta pai alfa ka step pe fok e kai ke futuang e pe ke hau e kau wholau e wa mo haipe ai kai matuunga ia he koe peti me pot ngai ku na ngau e siofi ai ngai me ko no hoko pe me taimi ke fai no frata pota mal ko ki faka kai pe ai tourism ia ke au te te mata to fa ke na mati te ai to pa ia ka ka mo to pa wa nai ka fu mo ie le la he ku ai ku so ko mahino ia ai frustration pe ko me ka kai he ku na ka pe mo bởi lão cái tạm bay bị cái hai uhin ai phượng ai mẹ bị ai quay bị process ở bên ngoài bao con phạm một bé bao toàn đồ nô cậu cu nào phê ngã bên mahalo cái pha hạt siêu kia ai bốn này mấy cái tỷ ta quay kalasi này kỳ áo kiểu luôn á này kalasi này no molo bị cái gì lối bị cái hai uhin á cậu cu tu bị cái phải biết ta nó gần nào tốt và mahalo press conference có cậu quay cái uhin anh cái tu quay ở bao qua mẹ u ô tô anh ta非都得嘅當阿包啊，佢哋冇對大腦啊，俾飛鬧多事，舊咬嘅負啦係咬飛，佢個方面冇俾包顧鬧多腦腦係發動嘢佢啊，馬咯，下邊，ik bare mia ka ta ko hokat ba ku ya he fe hui ko na la fe ka wa ku mai hoik binista ko ko fa hala ya me fa ma wanga o nau ke hokat ben au to lu ya ko ka minista he kabineti pe ko to dun fo ke fa ma wanga ik bare mia ko voiti pe hono filigi na to lu ko ya ha to ni me fa ma wanga ke ansit na to me fa rea o to ke ansit ma voit pa ansit me fa rea itali ke ai to ni I fare area ko ko hono wa be ke administra mo ui ke I fa mala ala mai nge magatu ngana tauriri wa e kolondini me na tau kamata mai a ta fa ba tau hike o wata ko nu holo a ho fitu ko hana magatu nga kata o ke no te pego ke tau foki a ho wata ha io imagino pe e tapinga e hawe a ho wata ha fo ko e whainga whokia e pureanga ke oua pe whaiwhai ange ku hu mai mahakiki hen. He peka pau e whaiwhai ange kua hatau hao positivi e nofo pe ko au ke negativi whapapau i patoki mama he. Ka e makatunga pe me ngahi matu whako e omikolonia me COVID ko e whakautua whoo. Pe makatunga kotoa pe me ngahi ilo whamuimui whakasai e nisi. Ki he taime o kulava ke nofo ai foko ai CMU pe ko vai la si hoto sino pe to kulava ke ha sino pe ko incubation period e ko e uhinga ia ne fai ai ko hono holoki he pa pe ko ngahi ilo fa muy ki he om koloni pana pe he ben hai fono mulia na kamata pe pe na holo hi foi pe aku ko ne mau pe ngai information mau na pe ki he potunga we ku liliwe tutu nga weki ai. Halo. Lucian? Halo pito ek pale mia pe mo e minista mo ui e nga ui ko to pe. Ko wakai atu ku mahino ni ko ka minista e to ko tolu. Ai ni e tuku hifo ko I he fale alea. Hange ko tutu ne fa mau anga. Ko taha o ho iki minista o ku I nusila he. Uhinga fa fai to.
o te ai taha e te mui atu moia. Ka ko wakai atu pe ki he tangi, ka pau koe mahina ko sepi te mā. Pe anga whewheho mo pe kuaha whakaukau ke whiri mai, me i tua pe te mautari pe ke he whiri si i, koe anga pe wakai atu. Pe kai koe ia pe koe teu koe ni e tuku atu e whemea aki koe ia he tau patseti whawhanua. Nā koe ai peha taha ia i loto o tene hanga o whakahoko ngai mea koe ia, ka mō mea mai aki ke tau. Malo, Luciana, hai pe koe tauria nei ka lala. Oku katoa ngai option koe whaisi o kia. Ko hinga pe koe ke angi hawhai ka maari e tau pe he tangi, po tau sio pe mai hatua ta, wai fo e toko tolu e ala mai mei tu. Po taim ta tau pe, wai pe mo ka whawhawhonga, unau le rei pe, unau i he whare a rea pe. Oku whai pe sio kia, ka koe tu e tai ni mi, oku ton pe tu pe ke tau whakaukau i whare rei pe. O koe ka mea whai kau fua e tau wheliri wake kabineti, koe ngā pe koe ngā au e ulere, pa koe koe taim ta tau pe, ke tau whaapa e pe ngahi process whakalao ke go through ai ki nau tolu koni na e court cases pa mo time ta tau pe mo whatongi ai whare area utuk mai mea he whamawanga ka koe tu e tani mi rosen ko mea mawinga ka mau tolu ke whakapapau whahoko ngai whatongi a mahu inga hange koe pacheti ke ua te mau rasi ko inga ku o tau pe ko halai mi sta pa nga pa tu ko ai mo paulewa ke fai pe fatonge ko ya o ku ton fatonge pe ton ke fai pa fa ko hange ko rau ave pa che di ki fare area i he weekend ko ni kai pe ko early next week e ga me ma hawinga pe ya ka mahino pe ai ga option ko tau si o pe ko hai te hanga o compliment mo to koni ke fa ko fatonge o pa tau si o atu o ku ya tu nga pagu i o mon be ho mea koe o giai ai tō taha i Nusila e kau whakau nā mea mai sune o sene treatment ni pa wai pe mi sā taha ku ai ke mea ki Nusila ai tau pehe koe apau koe toko ua koe ia toi pe toko hongo full ke lava pe until tau sio ke tūtō ni whahoko an koe mei whare alea kau ko uhinga lahi pe fokia ai hono oha ke a ni Luciani ka mai ka whaingo ke mahino pe ulawa pe he puleanga fai pe no fatongia taini o kai ko uhinga ngai tu ni ko ni ko mau pe he ai ko kai ke toi lava whainga we mon pe toi lahi nge ngawe e te mau toi take on additional mo ngai ngawe toi tana ki mai mo wala mea pe kau te ke mau ka tu ngau pe he o ku mau fo i ai pe he kai ke lava fai ngā we malo si tau sai a honi e tau si vave ko me ko ni fika pa mo ko ke ngalo he ni tau langa ko ni tsunami ko me ko no ko fa malo hen ke mi sta fonwa po ni ka ngā we ko lava hono vahe ko ni apita anga ke tau kainga ko ni mango ai ko mea le vanu fai he hoko at koe ki ai ko whiri he kāinga o koe whaki whare ke wai whare whaki staila ke mo si o pei pātanga ta mo sopu wai whare au ki o lunga wai whare tuilaro wai whare ngā ake container whare o whakalahi aki mo wala mea pehe ai koe mea le vanu e whiri lewa he kāinga mango pe ko whe whare te nau whi mau pe kamata lewa i langa ai ko mi fa fi ai ko mahino ai ngai fei tu ko ke nau hiki at ko ki ai time ta tau pe nga we to ai ka nga we ko ne mi sta ki fonoi ko hinga pe ko fonoi ka ko time ata ai ko nau tol ka to fonoi pa ke langa fo ke vahe ya mo mahino pa to hoko mai mo tu ai ko fa fi pe he ni e kau whai ngongo ku neo ngoi ngai pore ke he kau hoko atu pe ngā we ia ngai tawhak mawinga koe ke ngā loa i o tau kainga me motu na e uesia lahi kau maa pe whok nau tolu koe ni tonga tapuni o ku na e uesia pako e whawhia pe taha o ku na e mau mai ai ngongo o mai e ngahi misini waka ai rewa e tuku rewa ke punga tau tai ke aha process ke sio pe ko whe ka nau tolu e toko ni i aki pa te ai pe me whaki parau e te o mai ai u ai pe whinga pa ku ngari ku alu pe
sai be tau lo tu ma mai ngai to gon ko ni ke tau recovery ke tau to fa ke ake kai ke ngata pe tau langa ko ni na ngahi api kau tau to gonia ngahi fa ke kai ke ngata pe he ngahi api tau ta kau tau siot ke ngahi business mo ki nau to lu fe ma to goni he ko nau to ko ngahi business ka nau sai te nau fa ngawe ko ngala he ka inga tonga pai ka we pe sai ke economica e ko ai ku ye pe fe fia ku o le pe ngai ta fa ki pe kai tu ko pe pau ta mo ngai fe te te fo tu pe au ye ngai fe hu i pe ya mo tala no i to pa ko asimbai ai la nga i ko ni i o ka officer ma lo ngai potunga we fa pure anga ko ta e fa fe mari e na ta ke kina ta te fito ke molari o ka nga u e fa lu ko fua i ngai potunga we ni i pe kai ko ya pe ko tau PC fa mui na mahua tau ke tari mai pe he ai kau taki ko e fa ki kau ta langa ko ni ai moi pa ko nau fa tala noa mai ko nau atunga ni i he wike ko toa pe a uia ke ose ono ta pune panke ta pune ngai feitu ko toa taime ni ihia o ku to fekau ke o to ke o mai he wike taha kai ke ha va heia ai kau nga we o pe fa mo ua ka to tongi ta he o mai ko me fale paanga ka ko uhinga e nau oha ke ko ngai fonga nga we ko ni he procurement ni he ko nau tolu ma upe o mai no kana to wai u ka tahlala ka ma o na mo ui i o mai o fai nga we ko ne ai moi i he tafa ki ke langa fale palo sa ka ku ma wi nga pitu pe ia pa ku ai pe fa to ngai ke fale rei hange pe ko mea ai hono totongi atu wai ki foi claim pa totongi ai au ko langa fale le va mo holo ki le va ke nga we ki fangi ka ta hai ki ko nga tau pe a ka ta hai hongo full pe ta ni ma ke spread pe to gon ya tu ke nga fangi ka ta pe he pa ku o ge pe nga la ko fa ha ko mai fo gi ko me ta fa ke ta me fa pa nga me pa ke na fa pa ai process ko nga pe fa ta tau ki na lao ka ko tu pe ai pa fo nga ke na fa ta na no fo pe ki na lao pa ka ki va ve ang e ko lao ke ma wa he ai ka nga we ma ko se ni ton ke tau hi fo ki lao na ke ta ri ha ko ngai ko me ko ke lao nga i ko ka office ma lu nga o ke be fo ke lao ko ni me ai public service commission ni ai fo pe ai wai pe na process ke fai na investigation mo na interview mo ha fo me pe ai mo tu ben ke le pe ai fo nga fa lao ya ko ya u ya pe ya ko ha me fo ai nga we PSC ka ku ka ma wi nga pito hange ko ni tau nga we ko ni ka pito hange ko tau pe ko tuai pa wa tuai fa tongi ai pulianga hange ke langa ke ga no ba mau ke ta no mai ke na mau lava to kon ke pe ko po nga we office pare mia pe po nga mo wi hange pe ko fa la ko ki mo o ton ke fa ngo fu pe ha mo fe tu ta ki mai ke fa ta no pe ha me e fa le ya time la hi ma no ma to pe he usai nga we ta ko wai nga me ke fa le ka fa malo no atu ko mahalo ocean ba ta hi fo ki la lo pe ke ya ka ta ma na ta dia ko mal ko ocean alat ben dau so lai ben dau le mai no foi la lo malo fa malo la hi to mo lo to le he ho ta fai nga ri ko ta mate ma tong ai ke mo te ma hangai fe ui ko o fa pe ko ngai fa mata la wa tu fe un ga pe ya mo ngai me mo to an ai ka un ne hanga o tau pe o hulu atu ha la fono nga ko fa fi mari mai fonua ko hange pe ko fa ka ta nai ne o ngai fai tu ko ni le pe pura nga ko la hange nga ke fai ka ko ke pe ai o ga ha fa to tamaki ki he fa ho ko ngai fa tongia ko ka ki mo tolu pa mo ka inga tonga fo o ga fi au ku tawa mai ke ngai ha ni ne ngo go le mai ne wi ke ta ai fo ke fa na wa ko ni ke ha ko o ku ke anda pe he te au ai ngai positive cases ai mahino nau failere nau fa tongia ke to maluang he ngai apia ko pa ko fa mu ya ke o si ko na wi ke ta pe u ko ni
tau toi whakaata atu ha whanau e ta, ke nau toi hoko mai, ko ngā pe mahau inga ke fōke whanau. Wahange ko la nei, e whai pe whaki sivi, ke ilo pe mātua, ke sio ko hai tuunga u kia ilo e whanau, e whaosi kone me mahina tolu e na wako pe me api ngā ke leti o. Koi ko hinga i ai, ke whakatō ki ai mo hai ai whanau, kau mahau inga ke ilo he potu ngā ue, ai tuunga u kia ai whanau, na lava toi whai hanga au e hange ko no tohoi, o taimi ako me toi tāna kia ta hau ai ta. Wai wala mea pe he ka uwhie mau ke ilo, ko hai tuunga whaka ilo ko ia ai whanau. Ko ki ongongo pe taha, maana i te ki ulawet ki ai. Whotutu whoke ngai komiti whakakalaka ai wahi whonua. Ko anga maheni o ku whaasea pe ai kau whaafofonga pe koe kōwana. Ka koe tauni mau pe he ke ki furi. Ke sea rewa e mista kon ki muri. I he ngahi kautaha, i he ngahi development committee koni ki eua, hapai, wawau, mo ngoni wa. Ko hinga peke lawa whaha sio whakaluku fua na waha project ia tau pehe ko moni kia nau tolu. Tau sio lewa na iaha me e ara tokoni. Koe ki whawhiunga pehe ki fo se niti o ko mai me he wharea rea mo e pureanga. Kai tau toi sio na toi lawa hamea ke hea o whaha tokoni ai whawahanga i proposal mo a project. Ko hinga pe ko ngai fie mau vivili kona ai tau ngai wahi whonua. Ai ko ki liliu si pe ia ko hinga ke whengau e aki mo kau whafofonga mo whahasio. Ke tau unu atu ki mua pe me he ki se niti ko ia o kumau ko ni he taini mi. Ko whahasi pe, te toa pēr tala monu ke ngai tamai ko toa pe. Kai ke ngata pe o tonga ni kai muri. Whatawange pe te tau mau sapat tamai fie fia. Mo kresi ia. Ye sapati ko nau tahangat kai whamaloat pe ke kau frontliners whamaloat ke kau ngau ko toa pe whau ko ngai whatogia ke tau maluai pe aku wai whamaloat ke kau whaingongo mo ke mau taim ka mula mai tua what pa kol heni ke tupea ke ukeresia tau rewa tau whataha ku ukeresia tau egu sisu kraisi o whaitamai wheo he lau maari mau neoni ke tuku ia mau tolun ke o nahiri ka whaipio tangata. Amen.